L-assigurazzjoni fuq id-dar. Din il-frażi tintuża sabiex tirreferi għal assigurazzjoni li tkopri kemm il-binja tad-dar kif ukoll dak kollu li hemm ġo fiha. Iżda wieħed m'għandux jassumi li l-polza tal-assigurazzjoni fuq id-dar awtomatikament tkopri l-kontenut kollu. F'diversi drabi l-polza tal-assigurazzjoni tal-bini hija separata minn dik tal-assigurazzjoni fuq il-kontenut. Għal dan il-għan l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta nediet kampanja ta' informazzjoni sabiex iżżid l-għarfien tal-pubbliku fuq id-diversi polots ta' assigurazzjoni fuq id-dar. L-uffiċjal responsabbli għal Conduct Supervision fiħdan l-MFSA, Emily Benson, spjegat li l-għan ta' din il-kampanja ta' informazzjoni huwa dak li jiddistingwi bejn id-diversi prodotti disponibbli. We've been raising this publicity campaign to ask consumers, to ask the insurers to explain properly to them what they're buying so that the consumer knows that they can get value for money. It's also the case that the pricing of these products together may not actually be cheaper than buying the buildings and the contents cover separately. So we want to make sure that consumers are getting the best value for money. L-iktar 3 polots popolari huma l-assigurazzjoni fuq il-binja waħedhom, l-assigurazzjoni fuq il-binja u l-oġġetti u l-assigurazzjoni fuq l-oġġetti waħedhom. Mistoqsija dwar x'riski hemm jekk wieħed jgħix f'dar mingħajr assigurazzjoni, Emily Benson wissied mod partikolari dawk li għadhom qegħdin iħallsu s-self fuq il-proprjetà tagħhom. If you own your own home, obviously you've got you probably got a mortgage. And you could be in a situation where if the house were to be the worst case scenario, burnt down or damaged in some way, then you'd still be liable for the mortgage, even though you haven't got anywhere to live. So your mortgage company will normally require you to get buildings cover. Benson qalet li permezz ta' kampanji bħal din l-MFSA impenjata sabiex tħares l-aktar setturi vulnerabbli u għaldaqstant fejn teħtieġ aktar informazzjoni u timplementa miżuri u programmi li jsaħħu l-għarfien li jwassal għal protezzjoni tal-klijent. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.